Ganti bapak ni, ganti tinggi jualan itu kasar berani. Tapi akan mawajin, wanita itu borong bukan. Ya borong tu nuratan. Ya kita hanya buddhis ini harus berbuat. Akan dicasut dia. Wanita nuragan dicasut, mana tidak ada. Orma, askeri sahule, biarlah muka pakai. Aku dah ada fakir Allah. Ganda sana di miskene suruh aku diri dia. Sina kaisa budante, abadan mau tidak ada. Jolen tenyas, juromak tenyas, juromak tenyas, ayon tenyas. Itu kapso ini, apoti mana kaisa. Ganda haisat, mana masani dah, nama sina mana sani masya, mana jalan takkan masya gagal omistik tigalu, kasaran muda. Dama mana, bahkan ini dari tulian dama. Orang rumah tu asal sebane, umat itu betul asal istiqase, nutil le iran berkawat, nutil le warna sari insan berkawat nama. Amin. Wani itu, Insyaallah ganda yang anak ganda di namu mereka, ganda bapak ni, ganda di jualan itu asal di beramedia. Lagi akan mawajin, wanita itu borong muasir. Borong kasih itu ada berata itu, wani bila jumpa cuma ada wasa jiran saya. Takkan, apa lagi? Ganda hong ganda di, ganda kan hai sakti, wahai tu lagi nya. Wala, ganda wala yang saya, kau jadi yang terang buaiwan. Ya miskin unek, ya bantu nuratan, ya kita hanya buddhis ini harus buaiwan kiro. Orang ini tidak ada casu dia, orang ini ada casu dia orang kasih, orang mengumpulkan ini dan orang masih ada, orang askeri sahule, biarlah muka pakai darah, hakani muya, askeri sahulani matoran, hukum lagi itu muka pakai tu. Wanta Nabi Allah Muhammad akan ujian alaihi salatu wassalam ganduma toko khazina kisah berlantai labud an yufakirahum Allah ganda sana di miskene suruh abul diri dia ganda sina kisah budante abadan mau tidak wajah kenapa wanita tersebut dulu jolen tenyas durowak tenyas menggunakan tenyas ayon kenyas itu kapso ini apoti mana kena isi tulis ganda haisat mana masani dah nama zina bulu kena isi mana sani masya mana jalan takkan masya gagal omistik tigalu kasaran muda apa lagi tanah haisat sih wanta lehetu banne ira amalle amma modas ni dubanna itikaf sawo kamne berapa berku kamna katakan lamesa wani dipati badura gantuma di kesan baramihan gantuma di kesan mutatakan gantuma kan kaisati waranaga hajiba wani masakamu kiramas hajiba kon nama sakariyani wan tikisho takkan malaka tikisha toko wan faidan kamne azab warabi tatujira akbar gafta Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam ala akbarukum bi akbaril kabair mimma asiyakum kudus ni himu Nabi alaihi salatu wassalam al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa kana muttaqiyan fajalas wa kana ala wa qawlu zur wa ala wa syahadatu zur Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam hadis ini kama muttafaqun alaihi hadis masih aku kuntu sih imu yang Nabi Kenya alaihi salatu wassalam masih aku kuntu yang tabira sekitar guna itu Nabi ci Rabbi malewa beratir kat karta sahidat khademe naga wanahi maju kharani nagada abo kan nagada adim talayat kana hata bidamantu shirki itu tan Rabbi ismatu
نما خنا اسمه نقول رب سبحانه وتعالى لما يسأل نما هذا في أبد أبي تيجان سكين بقولهم ibadah boleh cara hakani biya kalau masjid dia boleh cara kalian kesibra lagi kan semakin mau beras berat kapan ke miskin malasi kapan mau beras kubar wallahi masih aku tuh damai ibadah tiap apa masuk akhirnya Nabi ke Alaihi Wasallam ada depan dua jenis saja dua jenis saja berketifan dua berdependensi Nabi Alaihi Wasallam ada dia apa yang dia makan keberaniti, isaan akhir terjadi nyata beredar dan ini akibat yang terjadi lebih hebat. Sedesan waktu terlalu nafsinya. Namun pula Yesus yang lupa nama Rabbi Subhanahu Wa Taala. Namun lupa nama Yesus berkata, "Mengkatakan mu'minan muta'ammidan, fajazaohu jahannam khalidan." وغضب الله عليه ولعنه ربي وامريكا على بارك ربي انما المجد الله سبحانه وتعالى شنيسان وبليا نبيين وقادرات الفتني وديسني تاكن ماري وكان الله اكبر الا وقول الزور النبي عليه الصلاه والسلام الرحمت نما خجيبه دفتيا وشهاده الزور نما رجا خجيبه نما مسكرويا وبليا يا خدلا يا خديدا ya Buddha, Rabbi sadar, arsitik kuat kalau azab bidani, arsitik kisahkan azab Rabbi bidani. Kajian masak krisinje, kajian lagi akhirnya dia masak karte, namanya haramnya akhirnya, ini zat bidda azab bidani. Askeri itu wajib daginya, apa lagi? Rabbi sadar, umatnya mau tidak tasai sekawayau, isi kahaki ini, kita baca dulu hari ini. Rabbi jah khada isini jani achibo tuan isini jani isi nammo warra jahannam ya ustajiro Rabbi sadada sadesa wani dubalura obaliin olada khara wani jam khara dia wadon Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam la yazalu Jibril yusini bijar Nabi alaihi salatu wassalam Jibril nadda murran demni jan wallahi hamma nadi wal almarina jira kita katijan Rabbi sadada ollan khara wal tijurna ollan walin daradina adunya wati qoratisa zaman rabbil mukhaddara wati qoratinya dunya tanafu umat Islam ya di buddha ki ya dan kan rajira ganda dini kabate worse rabbil mabul ganda hadi ganda dini rabbil mabul ganda ko hala bare dan mujira और मधुरे हरफन करीब kan aganda to tuju kan alle bu dara bin mabul jolle ganda to sala bin mabul amoti ganda rabbil mabul ganda sini sedra bin mabul wala bin alam yakin to bin mabul kira hasil bin mabul ganda sakira bin mabul yakin bin ayas magala bin simbasi bin mabul wa tanaqul bin ya wa tanaqul bin hadis ada yang tidak ada pada Islam ini dunia sudah